Pozdrav svima, evo nas još jednom tutorijalu. Današnjem klipu ću pričati o tome kako sakriti vašu IP adres. Otići ćemo na jedan sajt koji zove usaip.l i kliknite na free demo. Link ću ostaviti u deskripciju. Kliknite ovdje download i samo dobit ćete ovako zip1 file, samo ga ekstraktujete i dobit ćete ovako instalaciju. Idete ovdje, next, I agree, next. Ja ću promijeniti destinacioni folder. Idete next. Instalacija će potrajati samo nekoliko sekundi. Close. I dobit ćete ovako ikonicu. Pre nego i da je otvorimo. I kada otvorimo program, kliknite, gledate ovdje I don't have a username, apply and load server list. Prvo ćemo da vidimo koja je trenutna IP adresa ovog računara. Kucamo my IP address. I prikazat će nam ovu, naravno neću prikazati cijelu, nego samo ću prikazati prvi broj. Ostalo ću sakriti. Sada kada se konektujemo na neku drugu IP adresu, odnosno kada promijenimo proxy, izaberemo na connect. Da biste ovo radili morate imati baš dobar internet, kako vam ne bi pukla veza. I sad provjerimo opet koja je i IP adresa. Vidite kako dosta je spori internet. Pokušat ćemo ovako myIPaddress.com i vidimo da je sada IP adresa drugačija. I to bi bilo to za ovaj tutorial. Ako vam se je pomoglo, lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se. Ćao.